Okurugera abatuura office erukora abikwata n'ebigwerezi yabeta bakwatireho baza kufa kubi Enjura n'abandi komwa abwazaron. Twatwire ntusaba ngo ruhanga katuha akazura konka ko yagiye kutuha akazura yatuhenzura etakabahuga turafunye cyo kurya meze nka 3 n'ingana n'ingatano tutine cyo kurya cona toce ni mureba rwo na rucanye gurikire rurya hanse nuka family turimo abantu mukaga abana banje bona nabashoma kuba seru ya ruceri nayo katewe ihunga seru ya cyahi katewe ihunga seru ya kitambwa kagorogoro tuyenda turi hansi umutima yone iri hansi yona abebembezi ba LC nibagirango amakagaringere mu bishatu nubo hate bashoberwe ito turi abahagize ba NRM munonga kandi tuhagira NRM bwire buringwa kandi umuyambira abantu mbene itwe nko muruka gwitu gwabona usiyana seru zitu zakaburange nakasenje mutwirukirire turukubi mwene twansaba prime minister ngo twere nito tsindikiro obuhwezi abantu amazu gagenzere ubundi bakafuna tubati abantu entoke zigenzere ubundi bakafuna cyo kurya ubasindikira akahunga den tubareba TV muri yo kweza numuronda karuru konka nito turya bahagize banyu mutuyami mutfeho akaturi kumunonga mazima tukakireba geci umumyaka yitwashisa inkito minyeto nabanja oyisho tuyambe koko ari kuyamba abantu abandi turi kubite ni turatabana abana basagara ko mashomero MTN kuchire mbwene taro kantu kona katsigiro mcweka cyeito ibiri yemiryango ibiri yona yatwarwa umuyaga mbwena nisha aba government nabo cyo kwataho mutwere kansara w'umuruka gwabunusya nagirango yayikirira bebemezi tubenturira ngo twine amashanyarazi twine mizi twine ngudo nunji konka tubenturya tunywa tubyama igishaha nebyo nabyo igishaha twakibyine abantu bariyo nibara itwentata yitukunu yabunusya n'entoke zitu twayikira meya w'Chwekeki abambara City North gumisiriza cya bwisho nagirango bonka bebembezi nabo babitireme nkito kurebango abatuura bahwerwa twira umuranga ahiguru twatiribuho imwe ba TV West abakukira kwikumbantu kureba byababaho no kubahumuza namwe nyenda kubasima n'abanyamahurire abakureba ibintu kebi ukongera ukutwasa ahira kagitu ukusabira abantu abo obuhwezi abwa TV West ndisenyomo Gideon aho Mbarara.